Zdravo ljudi, evo nas ponovo u Bosni video si sad, kao što vidite, tu sam ja danas, ću vam pokazati jedan tutorial, a to je kako da snimate ovako ekran kao ja na mobitel. Znači nije puno kvalitetno, ako bude malo kasnila slika ovdje. I to, znači, jako lako, evo, ja koristim program Mobizen i taj vam ja preporučujem jer je jedan od najboljih za telefon da snimate. Izvinite, ušla mi je u igricu drugu jednu, ali dobro, to se ne snima. Ćemo uskoro Surfers, naravno. Mislim, dobro. Uđete u Trg Play. Ili koje već vi koristite za skidanje igrica. Gore kucate Mobizen. To je znači Mobizen Your Android. Uđete u njega. Meni je trenutno instaliran. Ali dobro. Kada to instalirate, uđete u njega, ono će vam tražiti da instalirate za vaš telefon Mobizen. Naravno, ono će vam automatski otići u Trg Play ili naravno vi koristite, ući će vam ovdje i kliknite na vaš, za vaš telefon, tu uđete i ima vaše. Znate. I kliknite naravno instaliraj i kada se ono instalira, vi normalno uđete. Kada uđete ću vam da li da instalirate onaj Mobizen što ste prvi napravili, instalirali, izvinjavam se. I naravno vi recite da, što će vam taj, nego samo ovaj. Naravno morat ćete se registrirati, normalno ukucati e-mail, password. Ja sam neku zbučkurio, neki password, ne znam da li sam ga i zapamtio, nešto teško sam stavio. Ok, i onda kad se to registrujete, loginujete tako, kliknite na record screen. I vama će ovdje iskočiti kao što vidite ova ikonica, malo kliknite na nju. Ja trenutno snimam, meni piše ovdje red, pa dobro. Znači tu kliknete i ovdje će vam se izbaciti ovo troje. Znači ovdje na vrhu gdje mi vidite ovo koliko se snima, ovo 3 minute i to, tu će vam biti kao kamera neka naslikana, crvena. Tu kliknete i počnete snimati, ovdje da slikate ekran i ovdje postavke, znate. I ako hoćete da počnete snimati, samo kliknete tu, ja trenutno neću da stopiram, inače ne možete da pauzirate snimak, nemam pojma što, ali bar možete snimiti ekran. I to besplatno. I eto ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Nema više ništa što se tiče, evo samo da uđemo na naš kanal. Objavio sam klip novi, ako ne, da, to je već izbačen, vidjeli ste ga sigurno. Sigurno ste ga vidjeli, ali dobro. Evo, kao što vidite, 5 pretplatnika. Ne molim ja da su subscribe-ove, ja želim onako, znate, da dobijam subscriber, neću ono da postavljam negdje da reklamiram kanal, nego kako ljudi budu gledali, jer tako je najbolje. Evo, kao što vidite, trenutno imam subscribera 14 videa, znači idemo kad dalje. Jest da sam puno sam klipova stavio u malo dana, ali dobro. U kamerahicu da vidite mene. Pa, zdravo! Pozdrav ljudi! Evo, snimam. I to bi bilo to, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!